guddaan nutti jiru Somaalii ayyoo fi abboo ofitti harkaa fi fuulaan itti hammachu. Uumatti yoo laaltan haadhaa fi abbaan ilmaan isaaniitiif akkaanii gaarii garaa laafaniif harkaa fi fuulaanii ilmaan isaaniitti tola oolan waan isaan fadhan cufaatu hamma dandahanitti ni guutaniif tuni xabi'aa haadhaa fi abbaati. Garuu ilmaan ammoo haadhaa fi abbaa akkasitti tola itti oolan yeroo harkaa fi fuulaan itti hammaatan ijarraa oduun tahin qalbirraa waan imimman baasuu wanni kun. Rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة. جبريل عليه السلام رسولك إن صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة قياما يوم تأتي جين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما المسؤول عنها أعلم من السائل. واهن بينيجي قافتمان واهن تاني أنها قيام الرا بأعلم الربيكا واهن تاني من السائل إسا قافة الرا. يا جبريل ati kaafii tana qiyaamaa yoom taatii jettee kana gaafattu anis kaniin gaafatame qiyaamaa yoom taatii hin beeynu anaa fi atuhu wal qixaa jeen. Yeroo kana Jibriil alayhi salaam mallattoo qiyaamaatirraan naa himi jeen. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا قالوا سجني كما سيركو ربنا سيركو فينا أمري. علماء رحمة الله عليهم رحمة واسعة يروا حديثك أنا إنسان واحد دوجان قبرتين جيفتي إسينا الولاجة ورد رامل جان نمتجي توقو يوكا gootaan tokko gabroowwan isaa keessa gabrittii takka fuudhee yeroo gabrittiin san garaa godhattee mucaa tokko isaaf deesse. Mucaan maqaa abbaatii yaamamaami. Yeroo san gurbaanuu gootaa taha haati ammas maal taati gabrittuma sanii rabba taha. Amma tuni shamarraa fi bar giiftii isii dhaluudhaa hin jenne ammas gootaan kun gabarran isaa keessa gabrittii takka fuudheetiti shamara dhaltiifi. Yeroo shamara dhaltuufi shamartittiin tun abbaa isitti irkifamtii miti. Ayyoon isii silaa isiif ayyoo kataate isii bira gabraa yookaanu haatummaan tun gabrittiin tun jechuu gurgulamteetiti intalti san dheeyxee isii san bitatti. Aslitti tabitatte tun ayyoo isiiti garuu isiidhaaf gootaa taateefi. Garuu jechi bareedaan Haafidh ibn Hajar rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a jecha inni je yeroo qiyaamaan dhihaatte warra duraan kabajaa qabuututu xiqqaata warra nama guddisuututu ifiifi guddatatanii bimaana joolleen haadhaa fi abbaatutu duraan nama guddisaami. Ammaan tana taligummaa eenyu qaba ilmaani qaba. Yoo gaafa duraa gaafa xiqqoo achi deemsanii amma joolleen hiriyoonni kiyya warabbil kaaba haadhaa fi abbaa keenya akkaani sodan amma ammoo faalla ayyoo fi abbootu ilmaan isaanii sodaatu. Heddummina joolleen haadhaa fi abbaa isaaniititti jallatan sani garsiisaa jee hadiisni kun. Wallahi alladhi la ilaha ghayru sanuma garsiisaa. Ammaan tana hin agartanii hawaasa keessa gurbaa guddaa cimaa kaakuma kiyyaa ayyoo isaa haqqal barcaa maanaaf hin kannine je'ee katumu hin agarre. Gabbee dalagatee haqqal barcaa isaa taftaf hin jiru. Heddummina ilmaan haadhaa fi abbaa isaanitti jallatan garsiisaa. Haadhaa fi abbaa ofitti jallachuun wallahi alladhi la ilaha ghayru akhiraadhaan dura
addunyaa tana keessatti hadhaa waan sanii dhamdhamta. Ammas haadhaa fi abbaa ofitti jallachuun diliilee xixiqqoorraa himiti obboleeyyan kiyya. Diliilee gurguddoo keessa irra guddoo isiiti. Abdillahi ibn Abbas radiyallahu anhuma Allahan jalla jalaalu qur'aana keessatti aayata sadii qindii godheeti walitti fideeje. Yoo takka hojjattee takka dhiiste hojiin tee sirraa hin qeebalamtu. Jecha kana imaamu dhahabiitu kitaaba isaa al-kabaa'ir rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a diliilee gurguddoo keessatti fide. Abdillahi ibn Abbas maal jee radiyallahu anhu wa ana abi aayata sadii Allahan jalla jalaalu qindii godheeti fide. Yoo takka hojjattee takka dhiiste hojiin tee sirraa hin qeebalamtu je. Waqaala jalla thanaa'u wa atii'u allaha wa atii'u rasuul. Allahaafis jalla jalaalu eeja'a ammas rasuula isaatiifis sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eeja'a. Namni rabbiif jalla jalaalu rabbii ajajame rasuulaaf sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hin ajajamne hojiin isaa irraa hin qeebalamtu. Aayata lammadatti وقال جل شأنه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صلاة متي صلاة الآباجي شرطي إسيتي حضورا خشوعا آية قرأت بيكا صلاة الآبا. أمس أورين كيسن يو لما تقاشن نسبة بوته زكاة كندا نمني صلاة زكاة كنن وجين إساء الراهين كيبلمتو. آية صدفة كيست رب جل جلاله ملجئ أنشكر لي ولوالديك أنا بس غلطنا قلت أيو في أبو تيتي بس غلط قلت نمني ربي في غلط قلت أيو في أبو إساهم غلطهم فني أكنم ربهم غلطهم فنيتي والعياذ بالله. الله جل جلاله قرآن كيسا ملجئ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. توحيد إساتي هذا في أبا أكتلو إتقول متأنسيتي والكنتي أوديس. الله أبرمو أبو أين يملي إسمالي أيو في أبو تيس غاري هججو غاري دلقودا مرتسي جرا. إما يبلغن أحد عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. دلومنا يو سبيرتي غياني أيو في أبو تيسن هنتبني أوفا إسان الرهن أوفني جتش غاري إسان لماني نو جتش كبجان قوتم إسان جي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا. جاي يا ربي قيا أكا أنا جولي إسان رحمتنا قرانيتي أتيس إساني رحمة قريفي قبلاتي إساني فلابس جتون حالتي إساني فلابس هذا في أباقي أوف hifatteetiin jira moo hin jeenan. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma odoo jechi tanarraa gad jiraatte Allahan jalla jalaaluhu qur'aana keessatti ni dubbata jedhee hifatteetiin jira akkanaa hin je'inaanii nuti arraan tana yeroo isaan nu yaaman mal jennee deebisnaaf tokko tokkoon keenya lubbuu teenya haa gaafatu akka waliin jenne diliilee gurguddoo keessa ayyoo fi abboo ofitti harkaa fi fuulaan hammachuun irra guddoo diloowwaniiti ka akkana jee anaa miti رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ما إسني أديسو دلي قدو إسني أديسو يجين قلنا بلى يا رسول الله نتي صحابان عليهم من الله الرضوان نجنيني يا إرجما الله نو أديسا قال صلى الله عليه وآله وسلم الإشراك بالله الرجدون دلين قدودا الإشراك بالله الله تجل جلاله إنديسو إسافريا قدو شركين بكلمة قدم قدو في تكو قدو إسيتي في تكو إسيتي راو ربي نجان واباسو
تلمدا وعقوق الوالدين أيو في أبو تجلجورا هذا في أبا أوفيتي متى جباتون جالو وانك يا إسلاما إرغدو دلي كيسا تكون سنينجا أمس حديث براكيستي ولا حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه دلي غرغد الراهي لكا وما غربان توكو أيو في أبو إساء الربسوني غربان توكو أيو في أبو إساء الربسون دليل غرغد الراهي لكا وما جنان صحابان عليهم من الله رضوان قالوا هل يشتم الرجل والديه يا إرجما الله غربان توكو هذا في أبا إساني الرب ساهي جاني قافتني مالك جري من كبجا أبو كيسة قدتي من ناموسك أبو كيسة من سفوك أبو كيسة ورّي قدتي زمانات الرفاء هنسيني غربان توكو هذا في أبا إساك الرب زمان أكنات الرفاء إراق وانقبل أكمت غربان توكو هذا في أبا إساء الرب جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم ني الرب أبا نما توكوتي الرب يروسن غربان أبا نساء الرب مس إسسن الرب إنيس أمة نماتي الرب غربان أيو نساء الرب تسنيس أتي دبي إسي الرب أتي متانك هذا في أبانك أكا الرب من سبب إنتاني إيغا غرباتك يرو أبا إساء الرب سيتي أماس أمة إساء الرب سيتي إنيس هذا في أباك يتوني الرب سموكم يروسن أتي مال تاتي سبب تاتي تنافي دليل غرغد الراهي لكاونتي جي والعياذ بالله ilmaan haadhaa fi abbaa isaanitti maqaa godhan sanirraa rabbi nu haa taasisu. Xiqqeenya akkami moo haadhaa fi abbaa ofii arrabsiisuun ammas dilii haadhaa fi abbaa ofirratti hojjechuun akhiraa dura addunyaa tana keessatti hadhaa dilii sanii dhamdhamtaa. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه والترمذي في الجامع وصححه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يؤجل الله تعالى لصاحبه العقوبة يوم القيامة لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم دلين تكاه واهنتان أجدر إردقاكته أن يؤجل الله تعالى الله إساف جرجر سورة لصاحبه صاحب إساتف العقوبة إتاتا في الدنيا دنيا كيست دين تكاو واهنتاني الله دليسا نجر جرسيسا أبا دليسا هجته الدنيا كيست إساف جرجرسا آخرا كيست أكسمت دليسا إساف قبل إتاتا سنخ إساف قبل الدنيا تنكيست إساجر دليسا مال جنان مثل البغي وقطيعة الرحم أكا رورو في أنا وفي مرو نمني رورو نمتي قد بغي جتون ظلم نما ميدو في نما أنا وفي مرو إتات أول لما نيتنا آخرا درتي الدنيا تنكيست تسيك بلا غافتو جالوان كي يك إسلاما غروبات كاتو دوتو مغالا كيستي أبا إساك أبي إفيد أن لا يغربان يرو كان أرمي أغراني مجا أدبهن قبل كان جاني غربات إفيد أن دواني تموتي سينان أبا مغاد أبا تيتي بويا مالجا ilmak yanadi san isninje ilmak yanarrahin tumina nadi sajan ormi ajaibeti ayya namana abba gurban tebun isiyani kabalan sidewe nuti sanafi sirratun ati mali bakkana jetta yannani
wanumaan angodheen galata galchamee anis abbaa kiyyaan arra dura kabalaan dhawe tanaafi ilmi kiyya anas na kabalee jeen ni dhamtaanii aqun lafana arramtana jeyina ibseenee waan tultullaa takkabar haadhaa fi abbaa keenya irratti kadhadheerannee sagalee irratti ol fuune wallaahi alladhii laa ilaaha gayru akhiraa dura addunyaa tana keessatti kafaluudhaaf jiraannan isin hin jaabar addunyaa tana keessatti odoo hin duunetti ni kafallaanii roorroo namarratti godhu yoo ta'an haadhaa fi abbaa ofii yoo murre firra keenya yoo murre asuma keessatti nuu kafalaata dura addunyuma tana keessatti awoo xiqqeenya akkami jaalowwan kiyya ke islaama hadiisa bareedaa tokko isiniif himu odoon hadiisa kana isiniif hin himne arra guyyaa jum'ataati mokam صلوا على النبي والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال جولين سيري إساني كيسا مهدي كيسا جرتون نما سدي ملي واهندو بنيجي جولي تتكو سيري إساني كيسا جرو نما سدي قفاتي دبته كدرا إيسا علم مريميجي عليه السلام كان أمو جريج عابد بني إسرائيل أن قصة إساء تنان إسني مفد بكتنا غرق آما درا غرق قلبي تنا دقي فدا جريج جتون بني إسرائيل كيسا نما أكار ربي قبرو نما إبادة أكان أباچو توري نما حالك أبو نما غاري توري غابة کو بليان كيا كإسلاما أدو صلاة جرود دي مال إساء كيساتي من إساء تقو كيساتي أدو ربي gabbaru jiru odoo salaatu jiru ayyoon isaa itti dhuftee gojjoo isaa keessatti yaa Jureej jetteen inni salaata keessa jira yaa rabbii kiyya ummaatii yaafin awwaadhamu salaataan itti fufaa jee salaata itti fufu ayyoon isaa ammas taraa guyyaa lammadaa itti dhufteeti yaa Jureej jetteen inni salaatuma keessa jira yaa rabbii kiyya salaataan itti fufamoo ayyoti yaafin awwadhaa jeetuma salaata isaa itti fufu guyyaa sadaffaatis dhufte ummaan isaa yaa Jureej jetteen yaa rabbii kiyya salaata kiyyaan xumuramu ayyoti yaafin awwadhaa jeeti ammas salaatuma isaa itti fufu guyyaa sadaffaatis yeroo kana ayyoon isaa maal jette yaa Allah Jureej kana fuulan sharmuuxoota odoo isa hin garsiisne isa hin ajjeesini jette ummaan isaa du'aayii itti goote bar fuula takkaatii miti bar fuulan sharmuuxoota wal iyaadu billah odoo isa hin garsiisin yaa rabbi ilma kiyya kana hin ajjeesinii jettu gaafa kan bani Israa'il keessa sharmuuxittii takkaatu jira isiin tun akkaan tabareeddu namuutu beeka ammas bareedina isii yoo feetan Jureej kana an isiniifin mokoraanii fitnaa keessaan isinii naqaa jetteen eeganaa obboleeyyan kiyya gurbaa re'ee tiisu takka isa kana isaaf mijjeessiteetiti isaaf dhufte gurbaa re'ee tiisu badii itti dalage wal iyaadu billah yeroo kana garaa godhattee gurbaa deesse orma bani Israa'il maal jette unnoo Jureejiitiitu badii fokkottuu tana natti hojjete gurbaa kanaas isaafin dehee jennaan ormi dhaqaniiti Jureej tumuudhatti seenan yaa jarana maa sha'anukum maaltu isinii ta'e hay maaliif na tumtane jennaan hunnooti intalatti ati badii dalaydee miti tanaafisi tumnaa jennaan salaata akkaan salaatu naa hayyamaa jee orma lakkisee deemee salaata salaateeti gurbaadhaaf dhufe gurbaa dhalate garaa keessa akkana dhaweetiti yaa gulaam man abuuk eenyu abbaan kee jeen gurbaan maal jeen gurbaa re'ee tiisisaniituutu abbaa kiyyaa je'eeti gurbaan ragaa ba'e yeroo kana qaanya wanga Jureej alayhi min Allahi ridwaan mallaa isaa fuula isaa dhungachuu harka isaa diddibachuu eegalan waliyyii rabbiitii barjaalowwan kiyya ke islaama yeroo kana mana sirraa jisne gojjoo teetis dahabarraa siijaarraa jennaan lakki dhoqumarraa naajaaraa je'een obboleeyyan kiyya wannin hadiisa kana xiqqoo keessa seenee isiniin maaliifin akkanatti keessa isiniime ni beekam
salaata waajibaa atii salaatu jiru salaata waajibaa salaata fardiidha atii salaatu jiru yoo ayyoon tee siyamte salaata waajibaa san itti fufu salaata sunnaa atii salaatu jiru yoo ayyoon tee siyamte haajaan isii jabduu yoo taate yoo salaata san daddabtee fixachuu kan dandeessu taate daddabii fixadhu yoo daddabtee fixachuu hin dandeenye ammoo salaata sunnaa san cabsitee ummaa teetiif awwachuu qabda haqa isaanii ni garta salaata sunnaa ayyootee salaata sunnaati salaata sunnaa cabsitee ayyooteetiif awwachuu qabda hamma kana haqa nurraa qaban arraan tana a'azzakumullah akka feene oo namni kabajaa qabu dalayduu isaa akkasiin godhu bar akka nuti ummaalee teenya godhu jirru obboleeyyan kiyya ka islaamaa haqni isaanii haqa guddaa warra haqa haadhaa fi abbaa isaanii beekurraa rabbi nu haa taasisu yoo haadhaa fi abbaan keenya jiruun jiraatan umrii dheertuu barakaa qabu dalagaa gaarii waliin rabbii isaaniif haa kennu yoo nurraa du'an ammoo rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabrii isaanii caffee jannataa isaaniif haa godhu nama sadi waajibni isaaniitis sunnaan isaaniitis irraa hin qeebalamtuu jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam والحديث رواه الإمام ابن أبي آسم في السنة وابن بطة في الإبانة والطبراني في الكبير وحسن إسناده الحافظ المنذري في الترغيب ووافقه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يعني فرضا ولا نفلا العاق لوالديه ومنان ومكذب للقدر نمسدي الله جل جلاله إسان الراهن قبلوا مال الراهن قبل فردي إسانيتي في سنة إسانيتو الراهن قبلوا كدرا إسا جلتاته أيو في أبو إساتت كلمدا أمو منان نما وان نما قد همة نقري يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يا إسانوان الله تأمنتن هم بلسنا جيبا صدقوا لي تيسن هم نافي نما ميدون أنا أكنا سيقولي أكسي قولي دي أتي ديبي أكنا أنا ديبسا منان namni garii namaa fi godha ni himat sadaqaan ta'e hin jirtu ammas diliilee gurguddoo keessaa'u namni himatu eenyu bo'ate ka namaa himatu mana anta ka akkasii godhee akkana sii godhee ka namaan jettu eenyu an kaniin gatii fi godhee akkana tola sii ooleeti ate kana na gootaa kaniin jiru allaha si ballise atis nama takkaaf gootee miskiinummarraa isa kaarriji himachuu maaltu fi كسديسا ومكذب للقدر قدر نما كجيب سيسي وني أمانتنا توجر أمانتنا تهمله ربي جل جلال ربي وما تك همبيكو وان تك أدو إني ته همبيكو يرو تهسم بيكا والرجو تجر الردورة توتجه جل أتشكيسا تك قادري يا جامني جي اسني هميتن جرا يو يادتا غرونو ترغان كي نما سديرا الله جل جلاله فرضي في سناه إراهن قبل كدرائن إسا أيو في أبو إسادتي جلتاته حديث كان إمام المناوي رحمة الله عليه رحمة واسعة يرو إسمال جي الله جل جلاله إراهن قبل جتون هجي إساني غوتوتي هجي إسا غوتوت إبادي سراهن قبل akkana jechuun waa xiqqoo takka sirraa qeebaluu mala amma fakkeenya hajal qarshii dhibba kannitee silaa mindaan ati arkachuu qabdu dhibban saniin arkachuu qabaami guutuu ta dhibban sanii siif hin kennu yookaa yeroo dalagaa gaarii tokko hojjanne dalagaan gaariin san obboleeyyan kiyya dilii takfiira namarraa gootu dilii namarraa hayxu dilii san guutuu sirraa hin hayxu jechuudha jee jaalowwan kiyya ka islaama aboo xiqqeenya akkamii boo xiqqeenya akkamii hojii hojjatte guutuu isaa sirraa hin qeebalu
sunnaa goote guutuu isii sirraa hin qeebalu. Xiqqeenya akkami jaalowwan kiyya ka islaamaa haadhaa fi abbaa ofitti jallachuun akhiraa dura addunyaa tana keessatti dhamdhamtaanii. Hadiisa biraa keessatti rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi gabaabsineetum wal hadiisu fi sahiil jaami wa fi silsila Abdillaahi ibni Umar irraa dhufe radiyallaahu anhumaa qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة نمسدي الله جل جلاله قياك يا مادا قرأ إسانيه اللالو إجر رحمتات إسان اللالو أجيك إسا كدراء إنو الأقل والدين إسا أيو في أبو إسات التجلتات تلمد والمرأة المترجلة انت لديرتي فكاتون أقري زمن أما كنا كيسفا نسأل الله السلامة والعافية ترانس والرجاء موت جرابر غربا ديرتي رب إسا أومي شمرك إبقود إجتي جاين أقري شمرك وديني أومي دير إبقود إفجيرتي يجو أما تنيتا أسيتك غاري جرتو مالي جنسي أفجو ما يجتن unnoti jinsin tadhiraati mutadhalati na waliin jirtanii dhugatti ija jinsi eenyu uffata kofoo eenyu uffachuu qabu shamara magaalaa tana keessa uffatanii deeman numan agartanii Allahan jalla jalaalu guyyaa qiyaamaadhaa keessatti gara shamaritti isanii dhiirata if fakkeessite hillaaluuni أبو سلفين أكمل بو تصدفع والديوث نما ديوثا ديوثا يجو والإياذ بالله دلين فقطتم من إساء كيسا تيرو هجتمت نما هنا في نججو دلين فقطتم من كيسا تي هجتمت يو أتهين هنا في والإياذ بالله أتي ديوثا ديوثني إبد جهنم هقول تجنة وإنسان دي رواية براك ستي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إن تلتي ديتا أتدلتي رفين سبنا هاتي ركيسة أمتي يروباتو يو هنا فانسيتي هندق بمني قياك يا مادا الله جل جلاله إجا رحمتات سمه الله والإياذ بالله أبو نشوفات الرحمة إسادتي هاجمابر قروا رغانتين نتمالي أيو في أبو إسادتي namni hammaate rahmata rabbii jalla jalaalu rabbii haqa hin godhatu jaalowwan kiyya ka islaamaa lubbuu teessan dura lubbuu tiyyaaf kan hin yaadachiisu narraa qabadhaa ani amman tana haadhaa fi abbaan kiyya rahmatullaahi alayhimaa rahmatan waasi'a hin jiran isin warra qabdan qananii keessa jirta yoo lamaan sii jiraate lamaan irraa yookaanuu yoo takkaa'u qabaate qananii keessa jirta irra hedduu nama sababaa daawwatti rahmata rabbiitiin nama hedduu takka waliin wal bar asirraayis yeroon deemu yaa ustaadii akkamitti hadiisa kana darajaa isaa amma sahaabaa waliin sanirraan kan nama ajaa'ibu afaan arabaatiin qaraate afaan keenyaan akkamitti hiikuu dandeessee nan jaa arraan tana qabadhuun تدرى الله سيغرغارو إن ينصركم الله فلا غالب لكم الله يو إسني تنسي نمني إسن إنجي فتهنجروج إسيتنا كم تان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إسان وان كراك إن كيسة تتافتا والله نتكرولتين إسان كجلشنا إيغسي يرو دعوانا ما قوتو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ترى ربي يرون ما يمت قرآن في قرص بريدا يم أسكيس التنيسي إلى نبيتا هذا في أباك ترى دعائي بردو هذا في أباك ترى دعائي ناقودي يا أمة يا أبا دعائي ناقودي أريدك قدسي نمكفو إسامري مسجدة تدبو أكا ربي جل جلال ربي hojii sii baasu yaa kafeetu yaa obboleessa kiyya rabbiin jalla jalaalu rabbi jaartii saaliha akkasi razaqu kafeetu yaa obboleetiiti rabbiin subhaanahu wa ta'ala jaarsa saaliha akkasii kan nu tafeetu
ilmaan kee akkasii qajeelan tafeetu haadhaa fi abbaa keetiif tola oolii. karaa biraa daddeema bar du'aa'ii namaa naa godhaafaa jetti bar khalqin garii masaakiinonni faan walii jettee sheeka hin salaanne takziinaa ampoolii godhee kakunnut jechoota isaan faa du'aa'ii naa haadhaa fi abbaa oduu qabduumoo haadhaa fi abbaa oduu qabduu ganda biraa deemta milkii barbaada milkiin isa bira jirti abuu dalagaa dhabnee barja ummaa fi abbaan qabdu isaan qabadhu waan cufa siilaaf isaa rabbiin jalla jalaalu rabbi hadiisa kanaan eega wal sodaachisne hay aboo gaafa duraa odoo haadhaa fi abbaan kiyya jiranii maaliif waan akkanaa nuuf hin himne silaa gaafa san isaanitti tola ollaa miti jee nu keessaa ammaan tana nama ishee nawuutu jira ani ammoo hakaan nama gammachiisaadha rabbiin addunyaa fi aakirattuu isin haa gammachiisu abshiriin siin jaa obboleessa koo haadhaa fi abbaan kee du'anii jiran anuu xiyya siimeetin jiran abshir wanni godhuu qabnu maali ni beeta tuubaa teenya haariyoomsuudha yaa rabbi ofii naa godhi arra ta dura dabarte haadhaa fi abbaa kiyyatti taniin hammaadhe san ofii naa godhi irra naa dabarte eega naa maal gootan ni beetani hadiisa tokkootu jira hadiisa san amaanaadhaaf isiniif hin hima والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه ربي رحمتها قلوا بسال لجيته رحمة واسعة أمانا دا حديثك نكيسة أين تجرى علي ابن عبيدة الأسلمي إساتو كيسة جرى علماء انتوكو إنكم نمدقاتي هنجنين إمام ابن حبان ملي رحمة الله عليه رحمة واسعة أبي أسيد الرادوه رضي الله عنه قربات كاتو رسولة صلى الله عليه وآله وسلم يا إرجما ربي هذا في أبانكية نرى بواني جراني حقني إساني أن إساني فلو أولون ونيتو كنرتي هفتي جرتي هيجين ونيتو هذا في أبانكية بواني جران جناني رسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم إسرتي هفتي جرا مال قديف جنني بيتا دعائي قديفي ربي رحمهما كما ربياني صغيرة يا ربي كي أكا إسان غافان أنجولي ترسن حالان أنجولي ترسن رحمة ناقولاني نقود بسنيتي أتيس يا ربي كي هذا في أبا كي رحمة قدي في جئي دعائي قدي إيغانا والاستغفار لهما استغفار إسان بقول يا ربي هذا في أبا كي أرى رمي في يو لكين إسان رجرات لكي إسان الراكفالي حجي هنغوني أتي ربي ستي بلسي مالك أبدا lubbuu teetirraa hajjii godhi eegasii haadhaa fi abbaa keetirraa hajjii godhi maqaa isaanitti sadaqatul jaariyaa isaaniif kan taan haadhaa fi abbaan kee jaalallee qaban saahiba qaban ummaan tee yookaa abbaan kee saahibban isaan qaban isaani tola ooluun haadhaa fi abbaa keetitti ati tola ooltee jirti saahiba ayyoo fi abbootii nyaasan isaan jabeessuudha obboleeyyan kee riwaayaa biraa keessatti rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama maal jee haboon darajaa ayyootitti qixxooyti yoo haboo qabaatte haboo teessan jabeessadhu akka nama ummaa teetiif isii tajaajilee isii khaddameeti warra dabare yoo laalle haadhaa fi abbaa isaaniitiif si qaanfachiisa akkamitti gaariidha hizaaba malee gaarii tokkoon isaanii akka nuti ammaan tana ayyoo teenya dubbannuun namni dubbatu hin jiru hatta riwaayaa biraa takka keessatti maal jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam والرواية متفق عليه عبد الله بن عمرو الله رضي الله عنهما غربات كوتو يا إرجما ربي جهاد نندو لجئت إفقل ميسين جئ كدو فيه تجرا بايلمان سنقودا جهادا قودا جئ رسول صلى الله عليه وآله وسلم أماني قبدا جئ أيون تي جيرون نجرتي جنان غربان ما جئ إنما أيوتي يامتي هذا في أبانك يا وجرون نجرني جئ إيغانا إسال لمن كيست جهاد قودي أي إسال لماني فلو أولون ججباتو جئ أبولي جنكي رواية برا كيست أمس ما جئ حالا أيوتي يا بوچونين
ani gara duula nin duula jee isin bira dhufee baay'ilamaan isin godhaa jennaan ayyoo ta'e akka bochisetti deemiiti isii san kofalchiisii jeen obboleeyyan keenya. Haadhaa fi abbaa keessaniif gaarii ta'a yookaanuu wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru akhiraa dura addunyaa tana keessatti ni dhandhamtaani ni kafaltaaniin sin jaabar. Personaalii nama meeqaan beeka ganda kana keessatti ayyoo fi abboo isaanirratti dhadheeratanii warra maraateen beekan. Haadhaa fi abbaa isaanirra dhadheeratanii maraatoota fayyaan qaban huccuu qullaa deeman ganda keessa ammantan. Huccuu qullaa ni beeytan cufni keessanuu. Isii qabadhu jannatni miila isii cinaa jiraa jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aljannatu tahta aqdaami ummahaat riwaayaan jettu lafdii tanaan sun mawdu'a tana jalaa dhayu. Ummaatee isii cinaa miila isii cinaa jira jannatni. Isiidhaaf rahmata godhuun isii tajaajiluun jannata argatu isinii fi maatii teessanuu rabbii warra jannataa isin haa godhu. Qissaa Abii Huwayraati jiraabar radiyallahu anhu akkam ayyoo isaatiif gaarii turu hattaa yoo haadhaa fi abbaan keenya mushrika tahanillee waliyyaazu billah warra rabbi irratti qindeessullee yoo ta'an wa in jaahadaaka yoo barsirratti qabsoo godhan akka ati anarratti qindeessitu ati ammoo waan san ka hin beekne haala taateen falaa tuti'uhumaa isaan hin je'inii ni jeeban yoo shirkii godhi sin jaan aw naawsteen marre aw jimjim aw tiiso aw baaso yammadu lakki umma sin dhagayu bakka tanaan wasaahibuhumaa fi dunyaa ma'ruufa addunyaa tana keessatti ammoo saahiba gaarii isaaniif tahi waan jaalala rabbii keessatti beekamaa ta'e shirkii hin dhageessun areeda qabdu haddadhu yoo sin jeen hin dhagayiniin sin jaa waan biraa ahlan wa sahlan obboleessa dilii hojjedhu hin dhageessuni fi ammas nama gariitu gaafata maal faa gaafatan aboo haadhaa fi abbaan kiyya na cinqanii nu gargaari nan ja'anii tanaas obboleeyyan kiyya ka islaamaa yoo isin horii qabaattan haadhaa fi abbaa keessan gargaaruun dirqama isaaniif zakaa kannuun hin ta'u horii tee keessaa baasteeti isaaniif kannuu qabdu garuu yoo rabbiin sitti dhiphise ammoo laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa hamma dandeessu achi Allahan jalla jalaaluhu waan baadhachuu hin dandeenye sin baay'isu abshiriin sin jedha. Muhammad ibn Siiriin rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a yeroo ummaa isaa waliin haasa'u obboleeyyan kiyya akkamitti haasa'uu ture ni beektanii nama zaalima tokko dura yeroo dhaabbatte wahi qaamni keetu raahaa haala qabuun isa dura wahi dhaabbatta sodaachaa dhaabbattaa bara akkasitti haasawaa ayyuu isaati yeroo haasa'u gaafa tokko gurbaan takka dhufe ayashtaki Muhammad ibn Siiriin jettuun taabi'ii guddaa rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a maali isa dhukubaa hi qaamni bar isa hollataa jennaan yeroo inni ayyuu isaatiin haasa'u akkanaa imaam ibn Own aalima guddaa rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a gaafa tokko ayyuun isaa lallabdeetiti isa yaamtu yeroo yaamtuun inni sagalee isaa ol fuudheetiti awwaateef bara labbayka maamaatiyyaa jeen waanuma sagaleen isaa xiqqo ol taatee jecha gabra lama bilisoomsee anaa fi isin ofaa gaafannu akkamitti jirra ummaa teenya wajji abbaa keenya wajji akkamitti jirra obboleessa roobni akka nutti roobne mana nuu jaaranii yoo manni keenya nutti oowwe marwaa itti nuu godhee bishaan qabbanaa waafeen firija nuu bitee karaa kana keessatti waan meeqa nuu baadhate gaafa tokko Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma gurbaa yamanticha tokko agare ayyoo isaa duuda isaa gubbaa kaayyatee ka'abaadhaan kanaan na'u agare wal hadiithu rawaahu al-imaam al-Bukhari fi al-adab al-mufrad allamatul albani riwaayaan tun sahiha jeen rahmatullahi alayhi ma rahmatan wasi'a gurbaan yamantichi kun ayyoo isaa duudarra kaayyatee diti xawaafatti jiran ammas walaloo godhe ani ayyoo tiyyaaf gaalaan tahee yoo mucucaadde anaan mucucaata malee ayyoon tiyya mucucaattee narraa hin kuftuu je'ee diti eegana yaa ilma Umar
haqa isii kaniin galche sitti ni fakkaataa hijee gaafatin ammaan tana bar feesbuukii gubbarratti ni agarraa bar gurbaa ummaasaa duudarra kaayyatee karaa hajjii deemuun kaniin kabaleef sitti ni fakkaataa hii jennaanini yeroo takka yeroo cimuumuu san hin agarre yeroo ittantu san takkichaa isii sanuun kafallee jee oggu takka jettu san sanuu hin kafaltuun sinja daa'iman bii mataa isiitirra ilammaan quba isitti yoo isii uffiste oggu takkichaa isiin akkasitti isi dhaltu san hin deebistuun isin hin jaa tahamte gubbarratti wajji lalla anis kanin dubbadhe sillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu yoon hin dhugaa qunname rabbi irraayi yoo dogoggore hammeenya nafseetii yaati fi sheexaana irraayi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa isa Allah hin tikfama isiniif karaa jannataa dilbila ta'e ani bidda jahannam keessatti wal iyaadu billah na darburraa isa Allah hin tikfama anis kanin dubbadhe sillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa godhu hamtuu cufaatu rabbi nurraa haa qabu khayrii cufaatu rabbi walitti nu haa qabu aadaa fi abbaan keenya yoo jiruudhaan jiraatan rabbiin umrii isaanii nu haa dheeressu umrii dheertuu barakaa qabdu lagaa gaarii waliin rabbi isaaniif haa galu yoo tokkoon isaanii yookaanuu lamaan isaanii nurraa du'an rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii caffee jannataa isaaniif haa godhu galmee isaanii illiyyinitti isaaniif haa galmeessu qabri isaanii hanga argaa isaanii rabbi isaaniif haa balleessu siraata gubbaa akka mandiisutti warra dabaru rabbi isaan haa godhu ma'an nabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhadaa was-saalihiina وحسن أولئك رفيقا جرك غاري سولين ربي سانا قل نتلي ربي خاتمات ينواتج اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام